Maka apa dia kelebun ni kuat bun ulama mun dua mun andi sepat dua ni pekonjuk pele apaan nomor setong mun tak apa jeng calon bupati gubernur kelebun mun tak apa jeng cek pele Kenapa boleh rakyat Allah ideng bedeng kan mun tak bedeng berarti ada bedeng ke Allah. Nomor dua cek pele itu pemimpin mun cerai talangkong Pak enten Pak kelebun tak cerai ya umpama cerai obe anapa mun pemimpin na cerai rakyat tak sengsara bener ini enten benih bahas politik gula tak tahu politik gula make bimbai pakon cek ku nekuk kelebun cong nekuk kelebun re menangan di musuh kala cumbenyaan warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi karrama bani adama bil ilmi wal amal wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad sahibil jamali wal kamal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumi liqa'illahi azza wa jal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafizina lil qur'ani was sunnah fuqahaa fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Amma ba'da. Samahatal ulama al-a'izza wal ajilla akhussu bidzikri wat ta'zim hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Muhammad Ismail wa yalihi hadratal mukarram wal muhtaram Al-Ustaz Jauhari sareng setuju para alim, para ulama sanaos abdina tak nyebut ka asmaepon tak mengurangi rasa hormat sesanget abdina amul jaaki torto ati pejabat pemerintah wabil khusus Bapak Muhammad Mukri SPDIM Ikom sareng jajaran epon sesangat beten kaula amul jaaki tercinta sayangi mancar muka tetia pemimpin seadil secinta Islam, cinta Rasulullah, cinta rakyat
ben mantermuka tetia pemimpin sebijaksana, sahibat dakwah, sahibal farah was surur, Bapak Murahwi sareng Ibu Sutia, sekaligus pengantan anyar 2 Teretan Sutrisno segenteng hitam manis sareng Raji Epon seras mana Kurniati Seratin tertetia orang bini solihah je mi tak temu gula lambe Yesus yang lara sekena Sutrisno mencermuka tetia cudu pasteh sakinah mawaddah warahmah, mencermuka tetia cudu pasteh sampai ke swarga, ben mencermuka tulia andi keturunan ake bayi deki pasteti menorok KB umpama mancer tak mandia leres deguna beliau Bapak Mukri norok KB nika mun kita andi anak cek bahayana nika kan termasuk medis Tretan Sutrisno. Kula pernah tanya ke dokter mun kita andi anak pas AKB ni kecek gempangah belenatan kering tinggal kering sulit keangkui andi anak mangkana mun kita andi anak pas norok KB make deguna hukum Islam haram seoleh AKB nika mun ngator mun anak acot corcot cuntulnya noreng lambe prapanyo soeh ngandung pole dereng selake kere oleh ngator alhamdulillah mencertuli andi keturunan solehin solehat. Sesangat beten kaula amul diaki tercinta sayangi hadirin hadirat muslimin muslimat sesami sami muljah ben insyaallah muljaaki sareng Allah sesangat beten kaula amul diaki alhamdulillah asyukur di ajunan Allah malam mangkin dan kula ajunan kaparingan nikmat sehat wal afiah sehingga dan kula ajunan sanau saedelem kabedeun celep edelem kabedeun leduk edelem kabedeun lecen bisa hadir dak ke tempat sesangat muljah sanau sakek laken bek mudih tapi tak apa jaring tak ada tempat tak pas apolong ben bini cepon edelum kitab acara pengajian dalam rangka mantan pas jemaah apolong laki bini tapok bentu sana soalnya sampean mun pas apolong laki bini tak imu sing ngaji ya dingi-dingakin bau aro kek lake ibu di makela tua ki meler wah Allahumma sholli ala Muhammad mencermuka dan kula ajunan atas hadir ke tempat muljah panika cediatan deh sampai ke akhirat dan kula ajunan apolong ben orang-orang semuljah
sareng Allah paringin tempat muljah sampai ka swarga. Bingkeng Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Tore langsung ke acara inti. Kula mangken ionceng bi Bapak Murahwi. Pertama khusus murok mantan anyar. Tretan Murahwi ben Sera rajina Ibu Sudiah iundang kula kaangkuy murok mantan anyar. Iki panikat Tretan Sutrisnu sareng Kurniati. Tore toro dari selake Tretan Sutrisnu mi ngitek le lep celep ojeng ngitek napa keburu lek Sutrisnu orang laki penikah pada benah koda pada ben supir Derem menah koda supir pertama kotu tahu kata cunah intara tak emah. Teti supir mun tak tahu to cunah tak kira depak kata cuan. Posam tapi mun la tahu kata cunah intara ka emah insyaallah depak. Orang abini lek Sutrisno sebagai orang laki kotu tahu tocuna napa tocuna abini pola namangken ni kebu orang abini banyak tak tahu tocuna bahkan selawatu waria selandi kompoi 2 pampak 5 ding itanya akin tak tahu kata cuna ding itanya akin napa to cuna sampean abini pak tak uning kiai mi abini nyaman nih. Oh orang penikah mun to cuna karo nyaman tak oleh genjeren kun karo oleh man nyamanan. Setuju laku penikah tergantung niat. Al-a'malu bin niat. Laku nikah tergantung niat. Mun niat tak niat ibadah, tetina ibadah. Amin kau bu. Bakar wakai lah mololo kata bu. Mi pandai pekun sepenikah rakyat sampean pak bu. Amin. Teti sajan bagus niatah sajan sepak olehna sajan raja kencerna sajan sampurna kencerna tapi tergantung niat. Terus lagi ya debuna ulama beda orang miskin bu keng bi Allah iberi kenceran seraja pada ben kencerna orang sesoki selebur tunyana keangkui ekor banakin keangkui ning kiaki agaman Allah bahkan aben miskin. Anapa? Karena niat salpa bagus sampurna. Terus lagi ya beda orang lambek carita nah acelenan pas lebet setong kampung kampung panikalaet bu sampian oning kalaet
kelaparan lain ben ibejeng mun ibejeng re tele tak ngabi ka kanan lengkap tinggi lengkap ben burukoh wak bedeh nikatan deh rakyat bejeng ki soki kabi manderen dadi orang soki selambe mun cerek make ape liya kelebun niku ada bun ulama mun dua mun andi sepat dua ni pekonjuk pele apaan nomor setong mun tak bejeng calon bupati gubernur kelebun mun tak bejeng cek pele anapa napa boleh rakyat Allah ideng bedeng kan mun tak bejeng berarti adeng bedeng ka Allah. Nomor dua cek pele itu pemimpin mun cerek talangkong Pak enten Pak kelebun tak cerek ya umpama cerek obe anapa mun pemimpin na cerek rakyat ta sengsara bener iki enten benih bahas politik gula tak tahu politik gula make bi mbai pakon cek ku nekuk kelebun cong nekuk kelebun re menangan di muso kalah cumbenyaan kan engki bu terus lagi ya lebet esetong kampung lah kelaparan abid orang panik kelebet nang setin gunung pas mator ke Allah ya Allah cek saking gunung kak dinto sareng ajunan pas epet emas sapahi beki parengaki ke abdina maka emas ka into tek kajibiin nabi abdina itu maka orang-orang selaib kan niat bagus nih abid mate orang penikah ternyata ya akhirat bi Allah paringin tempat setengki paringin pangkat tinggi apolong ben para alim para ulama para aulia ya akhirat sampai aben tak percaya matur ke Allah ya Allah wala ajunan keng kelero nyabo abdina Gusti pangeran ni kelero aki arep dereng abdina orang buduh abdina tak arasaan di amal panapa sepas tengki pangkat agak penikah sareng ajunan polong ben para ulama para alim abdina tak arasaan di amal satengki kak dinto ide bui bi Allah nje tak kelero mben ingat lambek ki itu nyemben lebet esetin gunung mun emas mun gunung je pateti emas bimban sedekah itu maka orang semiskin ingat be engki Gusti lah niat taruam ben bingko terima mben ibri kenceran pada ben emas pada ben asodako emas sakunung iku amin kok Bu dia orang apa dinari Allahumma sholli ala Muhammad terus mangkana pabegus niat mun niat man nyamanan ya karo oleh nyaman tak oleh genjeren terus napa tocuna orang abine lek Sutrisno pertama ngiring lampana Rasulullah kayak laki langgar juga salah nang ibu dining kong wa jami dia iya lagi nak kakek bu Rasulullah araji para nabi para rasul araji saja karo beda sekai khilafin ulama termasuk Nabi Isa nika sampai mangken kita araji kulaku toron ke bumi keangkui merangin dajjal pas araji
nyaman le alek puk bejeng riah sekitar alake torot gelucu nderalake gentos Nabi Isa le telengul-ngul kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Rajin Rasulullah banyak lek Sutrisno. Makan tak langkong, Pak, Bu, mun bede kiai banyak rajinnya, cek rasan nih. Rasulullah rajin, nah bede si ada baki 12, to masih masyhur sanga. Man bede kiai banyak rajin, nah pahirkan cengat nih. Tore, sampean malih sadar. Engten manteran lagi na sampean le sirawon. Kelek Kurniawati tertak lagi ya boleh. Tertak abinya boleh. Manter karo setong dan sampean sampai ke swarga. Anak apa polan senikah. Orang laki nikah, orang bini nikah. Selake umpama mate pas alake boleh maka pada masuk surga tak apolong ben laki si pertama apolong ben laki si nomor 2 muneng laki abini boleh tak apa-apa maka pampak kor pada masuk surga apolong is surga riyanya menereng laki Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Tore. Bedo orang ni kaku langku bi Allah yang kak derajat. Yang kak derajat ni ka suatu hal yang luar biasa. Melarat yang kak derajat. Termasuk bedo orang bini ni kaku laku yang kak derajat bi Allah. Ipamulja ya akhirat. Contohnya Siti Rabi'atul Adawiyah patengki pangkat bi Allah iswarga bahkan bi Allah demun ulama paringin pangkat wali maki bini anapa Siti Rabi'atul Adawiyah mak patengki pangkat sampai paringin pangkat wali bi Allah salah satunya karena Siti Rabi'atul Adawiyah panikah ridho emaduh. Sampean ngucap amin gila. Amin gua. Auba. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan reng bini ridho emadu benika. Jalan ka swarga nak lebet kanan, beni lebet kacer bu. Bahkan depak ka swarga iapeng malaikat ki pajuni emas. Orang bejeng ni kakapi ni bini tak kerjat kapi anapa beda orang bejeng nyaman suci mah dila masuk ke swarga pajungin emas iapeng malaikat sampai orang bejeng kapi tak kerjat saya masuk ke swarga duh suci mah micek mulya najak lambek tak toman atahajud maca Quran rang wirid rang mik mulya gelu beda orang ajawab suci maja semulja beni polan tahajud wirid tapi roe pamulja bi Allah karena lamba ridho emadu pangocak orang bini kapi swarga duh mik kasta gelu lamba engkau tak amadu mangkana pompong kita amadu mayu tuli amadu wah gelak ke lagi cocok mak ke ya muni bagi teh bagian la setong kowe abi teh Allahumma sholli ala Muhammad ngiring lampan Rasulullah sampean jamaah pengajian setan niat mulai lambok lo tak tahu niat gen malam makin niat sing ko abini ngiring lampan Rasulullah tung terus ada mon Sutrisno ngocak ilmu dan coba abid mak
Kapur dia. Lep gak mungkin ni ka. Boh. Jagla setua dua apa mun la tua. Ya reng mun la tua ya. Ya paling karo apa lompedung. Jare ngajemu karo mincret. Tung. Dua. Napa tocuna abini lek Sutrisnu? Nomor dua, niat mabenya umat Rasulullah. Artena orang bejeng sebenyak potrana. Orang bejeng kayak dingaki lek Sutrisnu, ben lek Kurnia. Banyak anak kebanggaan Rasulullah. Mangkan pabenyaanan teh seros koros teh anan petok lah se paling mudah ki umur 1 tahun umur lan itu seket tak karo reng bini dina kadang anan ki dua laposang senyum petah senoro akabe kadang ki ngucak iya mun kiai banyak anan sering banyak pesena mun engkau banyak anak apa pakan lagi nih orang mun ngucak gak penikah kafir bu anak apa berarti sampian kau beter ke Allah bu Gusti Allah apa di makhluk lengkap ben rezekina. Napa boleh sampai lahir jaring ki bede ilm tabu lai siapen du tobung. Dongo orang bini beceng tilangan dungkan sosona jen raja. Bener. Jen raja apa? Arwah jen banyak aing susuna. Maka ini beli tak numpa je. Kagu bahasan Allah. Maka ekes perkes ini menumpa paling karo temes tak iya bu belekah ariting ilmu ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi banyak anak nikah lek Kurnia deh kebanggaan Rasulullah. Aduh mbuk ni kata langkung tore sawora lek Kurnia dia bidabit ngabes ka gula tak kok ngetes kok kan tak apa ngabes tak kok lek Sutrisno tamburuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bini ngandung nih kale kor sabar ya kan ngudaan ngucak ale ngucap pipi deh ya. 4 tokol di gelas reman itu. Mara ceng menceng lek Sutrisno. Aku bah burur ya. Orang ngandung ni kalek Kurnia, kor sabar, gencerna pada bun aperang ning kiaki agama Allah. Amin golek. Itu aki cengeng kagelek. Allahumma orang bini rembi le kor sabar ulama bedema debu engkau tak tahu kencerna aga apa dolil raja kencerna tahu saben tak ngandung rembi sampian atana akilake mungkin umpama demi abek tekalake sampai sampian keluar pelo sacap-cap dengan ulama sesacap-cap Rabbi Allah ibu dadi malaikat. Amin golek. La kurniaku Allahumma mun pas gucap-cap le 2 malaikat mun 10 cap-cap 10 malaikat parlona minta akin saporan tu sana sampian ke Allah. Allahumma
Walan kadang reng bini ini banyak unjuk rasa. Kaipun reng bini tandi laku kiai, reng laki sekotu alako. Bener bu, bener pak. Lakorian ini laki kapi, nacu reng laki, manje reng laki, abelencuh reng laki, nyelo aing reng laki, asapuan ring laki, atana ring laki, ngancu anak ring laki, kapi ning laki, ring bini nikah tade lakona. Setong karo lakon ring bini, tung apa toro ocak kalake. Tetimon bi laki soro mance mangkat. Dia le ta'ala kuatel telo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana orang laki kutu adil ke bini. Marah. Mancing apa yang malah ngerti. Tak langkong tukang syuting merepot. Sambil gue tak nyuruh sampai nanti tukang syuting. Cek gentengnya sambil. Kayak ngejas sakini gelu. Kita mau coba nginjem. Reng laki ni kekotu adil. Mangkana reng laki ni ke kau wajib nak banyak kau reng bini. Sekotu abelencein le kurnia sampian kan makin ni. Ya, tapi tak langkong Pak Murahwi, Bu Sudia. Dan ini kamu mantan anyar tak alako. Ya, ker-peker sambil rokok ende irwa. Ki aku olo kurnia. Saya rasa mantan ni. Kurnia. Oh. Umpama mulai ki lakuro kurnia olok. Ya ping bekila genah sero ke beli rokok. Benar geluh oleh setengah bulan kurnia tada iolok intar kamat tua mi'a taati kanan semangkin ada Bu Pak Murahwi dan Bu Sudia kabele kalake nabing setengah bulan alako kuah seti rokok meletibi Ondi gaji, ya jaga contoh, toko tepak kesampian.